Welcome to the leading site news. Spokesperson doa. Ni dak ithithini pakliar dong kampung alam bang kelalo. Alangli pulo niri tumke party ideology principle kache tonte alam pen ke. Lapen mange hem ciparunang nek. Stame jitia alangli PGR VGR alam klang lu pen. Nangli tumat tha. PGR VGR along ke laso akam iklem along ke cheng pen halaso घटना दो डेथ पेन PGR VGR along a घटना दो atuma फांसिता में एक्सीडेंट दे atuma फांसिता में किससे से के लांग दो अंसिता में कार्बिंग लॉ ऑटोनोमस काउंसिल CM सर पेंसी किलांग पनलो टीम कार्बिंग लॉ पेंसी लापेन चेंग लो फलदाक को सोनसी क्लेमिमा पुके ओनली बीजेपी पार्टी टीम कार्बिंग लॉ चट कलिलो फलदाक La bangke that all political party banta hanglo, social organization banta hanglo, lapen that student organization of tum anta doedlo, lapen intellectual tum anta dolo hoda. Sita alangli bangke haladakta laso a committee long ta all political party a meeting long ta alangli bangeche donunde. Sita akoi gi pituke nangli tum pudak pen langon nili phanang pudet ko se alangli pule. Pudet jong se alangli phan pudet ujong si dokok polote. La isim cabna. Sita alangli aprang alam komani along le jong si lis pidet pulote. Lis ki pike komentulo pulote 30-40 years aprang alam si klangko. 20 years bak aprang si klangko. 10 years aprang alam si klangko. Sita akoi ki pi bangke ituma CM Karbing Law Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohan Sarapansi akoi ki piko. Alangli lapu ana koi ki pi bangke alangli ke chidip check si CM sar ne fan funang kuri pe nangkang check balamang si bisi highlight ke kiwan lasi jong si alangli ta jong si CM sar ko pini alam thepen kipu aja ala kan so se alangli kangtong alangli kipu alangli junodak kipu gente alangli tarat phan map johang nang ko laso alam bang pe alangli ke non ke baseless alangli ke itum theklong ma proof theklong ma nang pulo lapen alangli ai ka bang ma amatame charjuno dak tahelo kopini alam kipu alam pen stami ai gve ka bang ta litsong ajak ding klui pen Karbiang Law Autonomous Council CM Sarafan kalili kalanglang alam karbok kalili kalanglang alam kipu galangli chini lo tenangli ge bong nangli la so CM sar ke lake nangli nuet CM sar kali ili tuma familia phana CM familia CM sar chot kali lake on behalf of Karbing Law Autonomous Council adan pi rat do an CM lo lasi ili tumta alimit pensi lampu do nahi pusi alangli ta thanu nahi polo sita non bangke rat atuma phan anong no ki joji aphan lason lapuson ki claim abangke lake mi u asai gali ami thang phan sitami lapen ami thang aphan clean sheet chipiere de bangke lake nihilo menai pu bangke di lason dakta ke future lo komat tong si ki claim pon ki chunji ma bangke lage iprang long sidolo latuma phan itum chesong ri pukona lo pu chesong ri pe maju kona pupe mate sidame ka chesong along ta non PGR VGR along alam sidame personal CM sara pansi pulo CM binakle ko hati adhe ka dim along bangke ki claim pon unai dim lo itum pume sita athetin award tin along pulote labang ta intention bang langnang ko bang lasi la puson ilitum aman gitu CM sarpan pinige ilitum Dr. Tuliram Rohan CM sarman lo lafanda itu aman pipe anu apreka CM halewang ta aman pipe pulote lai rosol lasi alam litum laso alam baseless pen monongi la puson alam kaningi yedja phandangke nilitum hin penta nilitum CM Karbiang Law alam bangke la pula nili hin pen ki pudami bangke jalang lita nut kang tang kring rap akam ke claim bang kuselang li cipulo lasi la soteng pen blog alam bang lam edlo pulong te ining oi meme la pen social media la pen alang li la Facebook long ta theklong lo je alang li tum hoitu aprang isia close task do ipen nili ga chinia teng blote isi don rapate don rap lo alang itu lasi lasong je individual ka cipulo cek kado kawe social media pen cenglok kado kawe long ekdom lapu rat phan pachini pon ang lage isi tuteli isi
pudam lo plot la political motivated lo la se actually la son CM polling je la son individual ka chi polo ka to ka be akar bia longa rat phanabang ke la so alang puta bangke pa involved that mate parjuje der nai polo alang li anta political aning ke hang kamatha dukok ajoini lo ne piane kado kabe social media long alonta wan der lo lasi actually la pula pa la so lama bangke actually social media long ke wan der nai polo ke langame lo plot lage isi individual alam hoitu aprang alang ipan hoitu la son CM da kacirap long do opo ba alang li kami kacirap chuhang ko la son lo plot munitu misia a close task ta isi do kok titimati la so close task ben dong se kaike isia a fit do kok ang mo muni dong se kaciplang ka pre kaike kang ton kaike ka sorsa kaike kaningji plot maduno lage sab so demoralize hoy titimati munitu ba isia sentiment isi thap do kok titimati hoitu la so joine bang individual kaching ki ba don rap ahin be kaching ki ahin ba isi ethedini kachi pare pe la puta alang li hoitu alang li jipune ke kisuman alam ke arjune hoitu alang li la so alebela munit bang puri de hoitu kaching ki kachi tham ba kachi pare ke misen bo mane bom alang li bang ke je masa alam da alang li pham pine daidam klok lu blote arjun pua hola dak social alang li Facebook long ta jipu mati hola so type ba munisi che plang det po lasi lason laan alang li rat asongya sarpu pu kecekro actually laso individual ke cipolong ke actually ke rat kadu ka we akar biang long rat phanan bang actually ma tham elo plot pachini ni der nang ye porno lasi lasoin pe bang nili pudam plong te lage heming si ba don rap ba jirpi ke chipare alam lo bang ke nili pudam yang litso rong phat polam li baduno lason social media long kalili kalanglang heming si ke chipare don rapa cepare jirpi cepare bola so social media lo ma la pulo botang mane CM bako mane EM bako mane MP pu lo tang te la phanabang ke anno la so awar sai ki NG phanabang ke kadu gabe akar bi rada mo ka matha nangi je la som awar sai bang ke eni der nangi lage individual kache pare sonsi kema lasi la son individual per bang social media lo kali kalang amat litum parom proof la panajha ka tumge kalili kalang lang ki tok dun ki pudun hala so bang litum lage social media long ka isi bang ke misuse nang nak litum akar biang long bang la sinili pudame ma lansol Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong rat CM apan alangli jumime jununo kipu bangke nilitumahin benta strongly si condemn pono lapel la puson alam karbok bida je apan tame alangli pan sodak pen pinrem pono nilitumahin ben islami tase lain lo ideologically politically differences ke do bangke labangke is all right seta inoda CM apan ba inoda chief minister apan alam tin affectin alongta ke party pon pen ke sorsar bange chokti mane PGR BGR polamta clear lomad the matter is sub judice code along na ta case li bom nang asi aso bange teka bune election une code pen clear lo hala so certificate chola lage loge Karbi Anglong Autonomous Council banke sai election sai banke deng pitlo claim derlo la penke lasona thak kapre adimongta case do koglo case jujire namat men claim une ako case high derlo ako high panapi election korilo dak dudu colony near Dimapur Khan Bosti la penapur la kaijan dala kulo non dak laso alam clear de rafida बताए interest माने कुपी मा politically motivated कली प्लोंते कुपी लो तंत्र कुपी interest लो कोड प्लोंते no one is above you असी माने PGR BGR pen माने along le list enter दा CM of 100 party po नीली लोग निजों से माने बन list प्लोते CM के responsible कली मती dak CM amin keban bangi chokchi
kapre alam benda kalili kalalang carbon action has got its reaction. Mana ke aning tipo lasi hala kote mana nili sudah nili alali kote jom cipare seroi tha so rat kam koson si claim nahi ma koson si social activist ke claim nahi ma cipare lu putar atwalom ta sta kaya mat kalili kalang alam pen ke bogo bangke chokje okolla rom harasang po afan det kali kapre atu manda mon bisalam ani seta niltum press conference lolo alaswa atimung rajantimung malam ta niltum clearly so press niltum than lasi kibang jilang porurke matha pakara ninginei busi dili tuniri ka kondem age palapo alang to kondem lo ka kondem kai mara ka kondem bangke tokche bangke kondem lo sudah aku dili tuniri bangke matha pakasi na kote among punot tingbai pakka matha pakasi nang to bacar alam ninginei busa council alam punot election alam punot PGR alam punot ba kapre alam busa me matha pakasi ninginei kali lage once nanti nijile rapi kalau abangke lagi rata laman deh pula langsung Yel tu macam ni tengge election thordom ta non nasi malam poisa po itu macam ni tengge poisa po pulo tang te kalang at least karsi wijet dam nai mati ba jong si inut ASEM penege chok te do pulo tang te alang dam pen se sar nang li la son ki klem ba khen li tum ke question do poklo pu dam ni sita alang li dai re ka bang ke ekdom CM sar ne phan threatening nang epi so ne so phan ekdom nang pawir pu mi pusi ki pu gen la sin lim he pu alang li achor chiri pakalo ma kar biaro na teng klem helo ma la so bang ne li pu jong si kali puro ke la ke baseless lo political motivated la ba ke defamatory la so ko he chok ti lapeng inura CM hodai masih ideological different pulote kai king tonlot nai palam kali ke different political involvement si alang le punai direct physical attack upon direct warning direct ekdom alang le hodai ma 24 ata kang ton kang thi puge kali netum ta claim pute apna BJP dongdeng ko netum 42 years opposition kido netum rason akan netum ekdom la solam putar siver alam le BJR alam along pendong si langdam puse puji pustame BJR ke all political party chilang si white paper da paklang alo mate kasila solong yung si pini session dulang session pime sa kaike malapu kaching toner pini solution e gali mate lain la silam ni la hindi mane lalison parpudia de hai non isia trend suli mo hindi munit me la social media duko amar mane misuse nana ke theglo hindi social media ke lake akimia kam iklei phanmati sitame no ba ke mane aning ke dokte hoy pamuni fan kangtoni pa machinery son se use rong na ngari lisong par penceng lok penaan kado ko bimai kali hadisi ta son ke kali de nai karbiang long along ke ake thinai ke CM arpu helo CM arpu long nam Dr. Tuliram Rohan sarsi thi bom lo thak bangke itu gaddu kawe kar biang long ara doan pen sita lang le phana bangke piloma arjunai lit song rong phar kuma muni lok kupia song long lokido kar bia phan interest kar bia phan si ki claim ji posi pu sita kai ta inwada muni phan si kai ta inwada phan si kangton kang thi lake inut opposition pu kachi krong atum ta son ke claim play lasi kopine do alang le long ale long pene anti social element pen kasirap ta thedung do ma pima po bang si li tum arjunang koi Karbi aphan kaching hon amen pen karbi anglong kaching thu aphan ke kham ke don karbi aphan kaching hon amen pen karbi anglong ASEM laso aprang ki pon karbi alar phan aprang ki pon atwara long ki kham ke don aputha bang ke ilitum kaduk kawe karbi anglong arat ansta thur pak pen alang li phan arjunan ji lapen alang li komat representative ma Pugali police law and order bhantai le tum alang li tum bhanta arjusi sona mora bhage pan nepten ekdom third degree la so piloma interrogation pa NJ wa phansi ilitum chisek nang dalo neli chek pin pui ban
kali kan anak karbo apa nggak lagi lisong for kali madu sih kami ington sikit kanton sikit melu. Tapi mau non visi kami lah so trend dambong belum di ansusi di cuma society loh jadi kimi kali hindu turun. Tapi malah timke handbrake tahan lah handbrake no belum nang lah belum teh lah hai kat bahan kicip putot kicip tu sih pakai ington sikit melu. Dokter Ansari. Si polam mati. Alang saya mati. Alang si polam Soro mati. pari polam kan. Kali silian sih jepnya. Oh lain lah lagi di sorong parsi itu mati. Kalau so proof क्या वे mati. Aku lagi lihat dulu kan lihat sama pisau dulu apa pak? Coba cek lu mau sumar dulu. Nah, cepat lang milo. Abi, gitu. Pisole de lang belum de son se aso sule de dopo. Nasi mula dulu mati. Kado nilai pula nasi. Cholo.